manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng Kabuasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-8-8 Punto uno! 8-8 Punto uno! 8-8 na mag-8-8 Punto uno! 8-8 Punto uno! 8-8 pa Early in the morning. Tres minutos kasumpalan na alas 7 na kabuasan. Ipaparong taltila sa programan Early in the Morning. Early in the morning. Maabig, magayaga, masayaksak ya kabuasan at balang sinansakay ya pinablin na dumringal. O ila kumon ya safe tayo, inormay kawalaan tayo natan. Ala pulamat wala tayo silong na signal number 2 at sayay bagyon si Maymay. Kanyan nakaukulan tayo so untalan panalwar tapyan tayo la ag tayo man sakit ag tayo na disgrasya o anto kamalatan kan kailangan tayo'y mandasal. Early in the morning. Maabig, magayaga, mauran niya kabuasan at sikatiran amin. Ya pinablin dumeringal na sayan na programa tayo. Jada paborito tayon istasyon DWGE 88.1 Radyo Pangasinan. Early in the morning. Bali-bali pinampurmak na leather jacket ko.
intaryak ngut lamay leader ya sombrero. Jad ganat ko, agkulaingan akapan sombrero, nitan, di bale, ta bagay naman. Ha? Admiral sa porma, haste makes waste. Early in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po. Nang nangruna dita Bulinaw, Anda, Bani Alaminos, Western Pangasinan area. Signal number 2, ditan Supatikto. Although from Ilocos region, umbultang, siyempre si Jagkadayatan, direkta da Western Pangasinan. Antoy Pizza Natan. Agosto 6. Ago na Huwebes. Singa mam-birthday amo mam-birthday si amigo tayon engineer OJ Cornel Bentinilla. Happy birthday. Likewise, belated happy birthday kinan Renato RJ Jimenez. Good morning mat kinan Don Ramon Bautista ditan Manawag tan R1MC respectively. Kumusta laray kabyangan na saray purpis? Purpis. Ya aya talagan aampuyun. Ampupun. Amamayo na gobyerno. O nawalay purpose, wala mat iramay tatawagan tayon purtis. Aliwan tinatapis ha. Purtis. Aya at kampanya na Department of Health tapyan nalabanan tayo tay dinggi. Atay taob, itumba, iraratay amin, yanayarin na abungan na say aguyot, panubungan na say aguyot, lautla, ada sararatay butilya, tantak, amay-amay tan, ada paripit na abungyo o mismo da saratay kusina yo, wala ratay butilya ditan. Ya akakarga at saratay case da singa case na soft drinks beverage san arum nira. Naaratan na nauran natitipon su danum diman su gabagabay ya panayaman panubungan paniknulan na sararatay agayot ya posibleng wala so sakit tutan o virus tutan amay tatawagan tayon Aedes aegypti. Di ba? Kaya kailangan itumba tayo raratan. Wala rati flower base tayo nang yuraraya. Salatan yuray danom. Piano agatan na maniknol iraratay aguyot. Singa aliling toy army search and destroy. Early in the morning. Itaob. Aman sugabay ton ibaga. Jad bimalay gagawon daya. Amay taktak. Sugabay ton ibaga may taktak. Alisin ang mga naipong tubig. Sinasamay babaklantin. Walad ta na tipon da butilya. Itaob mo tapos itaktak mo. Gagawon datan. Diman bali na bimalay itataktak datan. Kaya namamaminta sila kag tinataktak nila. Early in the morning. Tuyo. Agko'y babaga mamprito kayo tuyo. Yakano nyo. Hindi. Kailangan tuyo amaga. Ya amin iraratay kaliber-liber panatilihing tuyo. Natan tamamauran
Mamauran, siyempre talagang watan su danom, pero kailangan balot linis-linisan tayutan, tapyan agnapanayaman nasa aguyot. Duman-duma, no nabubugabog iraratan, tapyano aglaratan na man ayam o permanente lugar tan maniknol ni diman. Early in the morning. Kailangan takip. Sakuban, iraratay watan ira, singa pananginay danom, container, drum, tapyan na andian na bilay, tan aga, o tapyan aga na paniknulan, nasararatay aguyot, na andian na abong, na andian mawalan ng bahay, hindi buhay, mawalan ng bahay, at walang mapag-iklugan itong mga aguyot. Early in the morning. Raramay maitnol. Wala rin kabakuntan. Maitnol at ati gagimira ayaman day paiknulan. Early in the morning. Okay, dapat labatitan. Gawon tayo, tapyano na iwas tayo satay dinggi. Likewise, atay leptospirosis. Aray anak tayo, aratay apo tayo. Ang manuntan suspendido sa klase, dapat wala raed abong iraratan, aliwaram batik-batik yaman tampisaw, manamos na ura, man tampisaw at sararatay flood waters. Tag tayo anta, tayo nanungnung, nantura may talapos da, napakasugatan da, yadi man unsurumot iraratay virus. Early in the morning. Patalabat, so i-advise tayo, malapo sayay kapaborito yo, istasyon DWGE 88.1. Early in the morning. Nathan, kailangan hands-on, kailangan watan so close monitoring ay lawas gagawaan na sa chief executive dapat atati gagimira mamomonitor saya sitwasyon. Kailangan sa chief executive, sa gobernador, mayor, barangay kapitan must be physically present and hands-on before, during, and after disasters. Sa mayor, gobernador, mayor, atan na kapitan, araraya, chief executive iraratan. Pero under the Philippine law and local government at ate gagimira, operation listo protocols walatan. Atay operation listo protocols. Ag kayo dapat mangiter na kuman, mangigagangganod pa na maglay na satay remote control. Tawalara tatay gagimira, pero Los Benos, iraratay mayor. Yan on sasabi so kalamidad, ang gapura at mismon valida. Early in the In the morning. same manner, sararatay gobernador, barangay kapitanes, wala lararatan niya instansya siya gawa tatay gagimira. Nanunutan ko ni ng saman, panaon di Governor Espino, Duaran Espino, Junior tan the third. Watan ira ya akabantay, wabman ira ad opisina na PDRRMO o Disaster Provincial Disasters Office. Nanunutan ko ni may wala agawa ditan somewhere ad Bani or Mabini ad Western na Pangasinan. Ya si former Governor Pogi mismo, kaiba area kabiyangan na saray team na Provincial Disasters Office.
sikara subimatik ditan awit daya amin iray gamit erate chinso ta wala ra may aglanadalan iran luluganan lapud wala ra atong tumbarang kakiwan sikara mismo sulimatan niya nanlirigari at panamagloy na satay chinso pinablimiran dumuringan. Early in the morning. Nanunot ang ni at sararama na panahon ng dating Presidente Corazon Aquino ay dinalan tayo na kalamidad sa Gobernador at saman si dating Gobernador Demetrio Demetria. Nisimabidya si Presidente Aquino ang gapo si Gobernador sa iya nga bot si Apo Rafael Colet. And then eventually nakal ya Gobernador at officer in charge ni at Sarama nakaplusan si Apo Gobernador Demetrio Demetria. Nasabihan tayo kalamidad si Mabidya Presidente Cory Aquino ang gapo agaan nang sumumukatan to asalatan sa OIC Gobernador at sararaman niya panahon. Ang gamanuntan, In the morning. abimatik ya Congressman of 5th District na Pangasinan, analo saman si former OIC Governor Demetrio Demetria. Agawala rata na tatay gagimira. Ya sitwasyon. Kanyan, wala natan ya ginawa yan na programa, ya Operation Listo. Kailangan saray local chief executives must be physically present and hands-on before, during, and after disasters. Mayors head the local disaster risk reduction councils and face suspension or administrative charges for gross negligence if absent during calamities. Early in the morning. Malilinaw ta na. Unarap at kason administratibo tan posible yan nasuspindi at satay kason administratibo for gross negligence no man bilang absent ka during calamities. Wala ratan habaluyan iray chief executive yauntan, mayor yauntan, ya kada unsasabi su kalamidad no namonitor to yaway unsabi iram bagyo umbatik nabalang na inorsulaan to agtila antad satan. Early in the morning. Abati kunti gobyerno to panamaglay na satay remote control. Yasing nga si antam waman presensya pero ande wala rin tutuuton ibabaki to naman bilang may acting ya mayor o say vice mayor naman bilang naikdan napangkanaw manakting in behalf of the mayor ya ang gapo at kaplusan na kalamidad at baloy to mismo, syudad to mismo or pauntamutlad gobernador jad probinsya to mismo. Early in the morning. Kasi sa mayor, sa chief executive, si kato sumano order na mandatory or preemptive evacuations at saray high-risk zones based on alert levels. Sa command and control, idadaulo na local Disaster Risk Reduction and Management Council directly yaatan at legal duties of a mayor. Kailangan timanggawa na sararatay preemptive action, mangiganggan na saratay untan ira ya mandatory or preemptive evacuation no talagang peligro so kipapasan base mutla ad alert levels. Kailangan remain mansinsya so presensya to ad lokalidad to syudad to oversee relief distribution, rescue operations and clearing activities. Early in the morning. No sa mayor or chief executive, governor, barangay captain kay baladtan at ang gapo
sa may lugar to, dim missing in action, MIA, missing in action, unarapya at kason dereliction of duty or gross negligence. Kanyan, antoy penalty turaratan, either suspension or removal no wala ray valid grounds under the Local Government Code and Republic Act number 10121. Aya nayarin na suspindi o naekal ad pakapanyari or opisina to niya. Only in the morning. Kanyan nang nyo, wala ray kabyangan na checklist of actions required for mayors under DILG Operation Listo. Tan no panon kayo yamampile na sararatay complaintyo against a negligent local officials. Kanyan ipapalapagtan na Department of Interior and Local Government, no missing in action. No mayors, chief executive for that matter, missing in action. Only in the morning. Kung natandaan nyo, at sararamay bubunagin ang panahon, dito nagbalay na Santa Barbara, natandaan nyo ni sigurutan, sa akayurong mayor da sarama na panahon, si Mayor Jenbel, si General Velasco, si Kato, so akayurong mayor, 5 Amerika, ng patanir mo't, kabyangan na sa DILG, inapruban damot may live trouble to niya. Unfortunately, si Mabiso Bagyo, tayo mutla sa ibali na Santa Barbara, perennial problema datan, perennial flooding, si katutan sa kaya problema dan, sasabihin ta na kalamidad. Ni Ibana, walad abroad, si Mayor Velasco at sarama na panahon, at asalanta na kalamidad, subali na Santa Barbara, adulap, pangkanaunawa, nan Mayor Carlito Saplan, impapaway ito namin, iraraman, so heavy equipment to niya, araramay bulldozer, dump truck, di yan to kamalantan, gamit to negosyo to, construction, impaway ito namin naman, si katurara sa limuloob, kabarangayan, asalinap na danom, inlulugan iraratan, in-evacuate iraraman, so kabaluyan to ritan at bali na Santa Barbara, inawit at safe hiya lugar. Ang gamanuntan, walay administrator, walay vice mayor, pero duman-dumaya na nangda sa presensya na sakay manuuloy in times of calamity. Only in the morning. Kanyan, ang tiagawad saman, timing, the nature intervene. Pimaway so wrath of nature. Adulap sa Santa Barbara, anggapo, natan suman riskyo. Niman, pangkanaunawa ng Mayor Carlito Saplan, impaway, amin nila may heavy equipment to, bulldozer, dump truck, nanto kamalantan, evacuate, iraramay, kabaluyan to saray, barangay, asalinap, na danom udino adulap. Only in the morning. Katoy anong nangda? So talagang opisyal, sa mayor, nuwatan nakaukulan. At si Kato, tutulong lawas. May sa kaya kayurong nga mayor, sitting mayor, inanabda. Where were you when we needed you most? Aga pula, eleksyon. Atalo si Jinbel. Only in the morning. Yaanggan natan. Sa planin siya, di tanad baloy na Santa Barbara. Kaya no nasasaplitan, nasasaplanan na kalamidad. O nasasaplitay kalamidad, nasasaplanan ira na tulong.
Arata nagagimira, pinablimiran na dumuringel, agawa. Agawa, aliwan istoryatan. Agawa iraratan, ya sengegan no akin. Akin at aga dapat una alis mayor no untan iran kalamidad. Nuntan iran kalamidad. Mayors are not missing in action. Kanyan aya ipapanunot ya. Natandaan nyo nitan. Balo-balo rayang gangganan saman nan say DILG Secretary ni si Binhar Abalos. Siyempre, panahon ng Bongbong Marcos, Presidente Marcos, diyan natan, Presidente Tini Marcos. So, existing ni Rarata na tate gagimira. Plano na sa programa na sa gobyerno. Ipasiguro, saratay mayors are not missing in action in times of calamities and emergency situation in their local municipalities or in their localities. Early in the morning. Natik si Jojo RP na Santa Barbara. Nalam kanto, idol kanto. So, adala. Si Jojo sumakapan testigo. Hikan ates sara ya komentaryo tayo ya agawatan kung kulanti. Nasabian su kalamidad. Na balay da Santa Barbara. Aliwala ba siya Santa Barbara? So, kinisaman, asalinap na bagyo. Intirong Pangasinan. Pero, hangga po, so sitting mayor at sarama na panahon, General Velasco si Bukayo. Early in the morning. Siya anong nanda, ya timulong, nanriskyo at saray umbaloy, si Mayor Saplan. Kanyan, nan eleksyon ang agawa, atalo si General Velasco. Ang gamanuntan, marakip mo may pro-American to, trabaho to, in-instill to discipline. Ang gamanuntan, walay culture shock. Sare kabaloyan to ditan, baloy na Santa Barbara, amalabatla, so akalinggian to, akatumbaan to. In times of calamity or calamities, their mayor is missing in action. Early in the morning. Kanyan, silito Saplan, kwanda ta, agto tayo ya paulyanan. No nakaukulan tayo, wadtan niya lanang, aliwan singa sa may arom, pumuni, no nakarto, where were you when we needed you most? Kwanda mat? Early in the morning. Kanyan kailangan, unyara, walay gago mula maliliber to oversee the situation and then response. No one to mambilbilang, wala rin nagagawan, widespread flooding or to kamalatan. Nyo agawa di mamut datakluban ng saman, di ba? May Yolanda. Di mamut apalalbong si datin DILG Secretary Marrojas. Early in the morning. Atalumot at sabay presidential election, lapud sararatan niya, insingil dan issue at sikato, may Yolanda ng sarama na panahon. Kailangan sa mayor, wadtan niya lanang, ilaloan mo niya man-implement, man-oversee, man-conduct na appropriate disaster response measures in their own towns or cities. Early in the morning. Kapasilungtan at Department of the Interior and Local Government Operation Listo, Disaster Preparedness Manual for Local Government Units. Local Chief Executives must be present before, during, and after any disaster. Kailangan tan na ipasiguro sa safety
na Saray Constituent Store. Early in the morning. Nasaan ka, o Inday? Early in 30 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Wadyan ipakabat, malalapot saray manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito
Radyo Pangasinan WJD 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto 1. Ocho-ocho. Punto 1. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto 1. Ocho-ocho. Punto 1. Ocho-ocho pa. Only in the morning. 35 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kay Bayan Sinsya sa amigo yo, your one and only. Only in the morning. Say kabusol na saray balasubas. Matatakod gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamastan mananisya da katuan. Ipapalapag na local government code. Yasay kwanto, the mayors also has the duty to carry out such emergency measures as may be necessary during and in the aftermath of man-made and natural disaster and calamities. Sa report, malapo ada sarata MDRRMO, MDRRMO or MDRRMC at wala ra bilbilang irauntan iraya klasin sitwasyon, wala ra landslide, wala ra tay anto kamalladtan ya dulot awit na sayay kalamidad ay siyempre importante tanmat ya kailangan i-declare mat itay hatawagan tayuran state of calamity. Tapi ano, araray negosyante agmatira tan una buso, wala mo tira may price control ya tatawagan tayo ditan. Only Araya. in the morning. Ken kurang trabaho na say chief executive agmo dapat ibatikan iray constituents mo no kasabi kalamidad. Kailangan wabmang ka, kailangan hands-on ka, kailangan nanuneng ng daka, tapyano, nabilay, suliknaan da, ya, wadtan niya, ilalo da, wala ni pag-asa, tawadtan niya untutulong sa gobyerno. Only in the morning. Ang mura papaulyanan. Ay, paulyanan mura, the height of calamities. Paano tulatan ay? Only in the morning. Diba? Oh, di bale, ararata niya barong yung ingungo, cuma may numay tanatambalan. Duarang kilong bulas labat la itan, asumpala. Only in the morning. Mangiter labat laray relief, asumpal kila, balang lata ingungo, cyo, gabagabayulatan. Only in the morning. Natuya, so, balbalag ya problema tayo. Kanyan ang kapoy, kanupugan nyo yaman reklamo. At sararatay imbubutusyuran opisyalisyo. No asaliw da kayo. You have the government you deserve. Only in the morning. Kasantila batla, yan nadadamay. Lito operanya ditan ad Karael. Ilulugay turay high school batchmates to batch 1983. Nadagupan City National High School. Luisito Albino, Austin Fernandez, Lisa Cartas, Edward Lambino, tan si Geraldine Binluan. ...40 minutos o 39 minutos antes siya maghanat. Maghanat amo. Dini, antes siya malalasot so kabuwasan. Si Joel de la Cruz, ditan Malimga sa market. Kagawad Joel de la Cruz na Barangay 2 and 3.
naghihinayang. Naghihinayang si Joel de la Cruz sa kwanto, si Tukayok Joey, agto atayaan imay numero 2. Ya 21, 29, sayang, kinalagto 600 pesos kwanto. Only in the morning. Anong tumutoy? Akilad si kami di mabagyo. Akwartaan ko muna. Akwartaan, no? Pigara man bilbilang sukalag, 200 pesos. So nalatod sa may kalagtod 600 pesos. Aga di walay sa 60,000 tumot. Kagawad Joel. Ditan malimga sa market. Likewise, aray dumurungal tetan. Aray kabyangan na ditan at Santillan fruit stand. Only in the morning. Aray lumalakoy karne tan lumalakoy iknol. Ditan mo't Macador. Watamot si Leto Ranges. Si paring Danny Cardona. Si Ron, manager na Macador. Si Sayek sa Sinteng, manager mo na City State Bank. Another reaction sa kwanto dyan, Idol Orly. Amay Purtis, amay Takip. Gagawin damot ditan ada sinadutan. Kwanto, Alam, hindi lang para makaiwas sa dinggi, kundi para makaiwas sa kaso. Kaya sinusunod din yung Purtis Takip. Takpan yung mga issue ng mga korupsyon. Ay, nalamlaman. Cesar Patane. Aray kabyangan na Obol Team, si Paing, Daroy, si Allison, si Florencio, tan si Ming, Rosmiro Ming de Benicia. Importante Tatay Gagimira, may talagan na ipadama mo, may naipaliknam, maipapadama mo, maipaparamdam mo yung talagang pagmamalasakit at pagmamahal ng iyong sa iyong mga constituents ay malaking bagay na po yun. Malaking bagay na yun. Agdatan nalingwanan. Only in the morning. Anggad kauyos. Agdatan nalingwanan. Anggad kauyos. Tamyulatan. Nabilay. John Ray Bautista, Remedios Mendoza, Kagawad Bona Mendoza, si Reggie Parantan, si Nardo ang pinakamatibay. Nardo Tibay. Basta manalwarti lang bangat Basta manalwarti lang bangat daon yan nagagawan na kalamidad. Gabagabaya na sararatay local officials pero Los Vinos araramay man appropriate na pundo i-declare da so untalan na say balay da syudad da luyag da at i-declare da under the state of calamity. Siyempre say lugar mo at under the state of calamity man-appropriate ka na pundo isaliw na sararatay calamity fund. Natan, itahiming damot itan. No wala raramay itermet malapod national government, malapod national government, si karanatan sumambunog at sararatan. I-distribute datan. Yase antam, si katulaman, so inappropriate dam pundo parad calamity pa niya ang aliwlara na sararatay relief goods. Tamanaya ng lapumot lamang
Diman at national iraratan niya relief yung bubunog da ang gapula at abunan la alingwanan la iman so inappropriate ya kwarta. Kanyan ay nako. Diba bagakla dasal labat itan dasal. So usarad satan give us this day our daily hens for just porsyento. In the morning. Calamity fund yaon sabin kadapadapan. Say na usar amay manlapo at national government na balang lamay pundo ya inappropriate at local government. Kanyang gabagabay daya suuntalan nagagawan na kalamidad. Taon sa bilalamat, sudagam tandanum, tapiano mapalasapas, irairasyon, walay kapi bulas, kan salmon, and give us this day our daily hen. Okay, araratay katulangan, nilulugay dalaray katulangan. Katulangan ng Lawrence Stonebridge, katulangan to Nyanya ditan eda Kayanga City, Sampabian. Aratay kabyangan security guard eda BDO, Mangaldan Branch. Say Hipe Robert de Guzman, SG Brian Fernando, SG Dumayas, De Oro Benedict, rain or shine, still on duty, kwandamat. Victor Castro, Rodolfo Fernandez, Maxi Soles, Ros Marikit, Renato Hobillanos, si Wilma Cabico. Belated happy birthday Noel Mejia, and happy birthday matad kinan na paring retired Colonel General Policarpio Puli Kayabyab. Good morning mat at kinang putpot si JJ Gamboa, Len Coronel Yung Regidor na Intramuros City of Dagupan, yalanang mat ya underwater paabong to niya. Former Barangay Captain Danny Caras, Engineer Bobby Llamas, Engineer Ramilo Soriano, ya ang kabalag suik nulto ditan at RQS Lukaw. Si Teresa Cornel, Madam Tess. Okay, nananawagan yung mga taga Barangay Palapad dyan sa Sampabian na umikot-ikot din daw kayong mga opisyal at tignan ninyo ang mga kasasaad. Ipapasan sitwasyon ng inyong mga constituents, ang inyong mga kababayan. Baka raw marami ng punong bumagsak at kailangan ng itong itrim o kaya i-chainsaw, putulin na yung mga sanga. Len Coronel Vilma Munar, Embag Agsapa, Ma'am Jenky Alagadan, ni Manong Paul Alagadan, inungay, underwater man hindi tayo parking dita. Logi negosyo manon. Estrella Carmelo, Maki Soriano di Tanad Mapandan, Celia Murante, John Dexter Kalimlim,
Rodolfo Fernandez Servando Palma, Master Sarlo Gonzales, Manong Ben Jubillanos, Deli Norsagaray, si Kuya Stephen Evaristo, Maestro Dr. Carpintero Singer, Veterinaryo Carlito Bandung, o si Kagawad Manuel Oler Labsan Jr., Kagawad Mike, yung bat and balls mo, soap number 5, kailan mo ba kukunin? Mamaya, wala na yon. Alam mo naman, the weather is inviting. Jojo Bauson, Emma Alipio, Anabel Tolentino Bugayong, Cristina Ocampo, si Rodel Edades Ditan Rodel Edades Peralta Ditan London. Isa shout out turay kaibaton na Parak. Si Dong Tulyao Titan Karanglaan, mayama yan greetings ha. Mayama yan greetings Tati Gagimira. Baka natabunan Lara at iyunatila at sarayan kaplusan. Si Ama Tony Hernando, ya avid listener tayo. Yan naman bilang ang gamanuntan at wala rayan na kipapasan na panahon at unuulok labat ira. Da saya programa tayo na makakalak ira na sara may fanning tayo. Sara may joke orly. Si Audi, good morning Matt at Kinon Audi, ingat lang sa pagmamaniho. Kanto at mandurang alak while driving. So eyes on the road tapi naiwas na mo at disgrasya kasi ang tamlatan andangel no ambasa. Maong ni may kalsada konda tandangel no ambasa. Nancy? Nanunutan mo laman. Uray no bakat no masulot ket agluwa. Aliwalabat ya kalsada. Yan no mamauran at andangel no ambasa. Uray bakat no masulot ket agluwa kunada. Joke orly. Agyo di dibdiban, unyaya kinso pa na unay at dibdiban yunitan, manalimurin kayo o manaribantos kayo, nga ba? Ay nunot yo, pangalaan ko kasi alwas, pangalaan ko kasi balatong, pangalaan ko kasi black beans, ara may sabaw. Tapi ano man lapaw-lapaw, Napoleon nating lahat, Napoleon ko, as usual, baha pa rin dyan sa may St. Teresa Road, Rizal Extension. Belma Albino, si Batang Rilis, yaman lilimas lalamat at loob na abong to niya. Batang Rilis Ispaski Demonyos, the son of the morning. Tagaladtan at Limasawa Island, home along the Rilis. Wari taga Limasawa Island ya manlilimas at loob na kaabungan da. Anos labat singadita na barangay Salapingaw yakwanan na
Bus Palang de Guzman, tan si Kagawad Erickson na de Guzman, anos labat. Itan ad Karaol sa ipapalapag na Jeric Oviedo lanang irakuno ya nadudulap lautla noon yan high tide katekep na satay uran. Arame tagalista. Arame tagalista. Okay, lista yula namin na gana-gana ditan. Tapiano no wala unsabin relief. Ngano aliwanod tagadtan. Ilista yula batla tabaka sakali makalusot. Kasi nga gagawin mo na saray prosecuting panel o panel of prosecution ditan impeachment trial ng BP Sara baka makalusot, baka sakali, pero kadalasan nangyayari sa mga ilistara yung ngaran yaratan niya ngaran at nababalang kanya si katutan surason at ati gagimira no akin gabay daya ipuspon o ikumtang lalamat so eleksyon niya dapat ibana at satay pistay inatoy November 2 All Saints Day and All Souls Day tanatatakot iraya baka pati Sara may inatoy at umbutos ni alaranan nyo lang sa programa na likna ay balay ng birthday boy RJ Jimenez. Okay, aram niran reactions sayay programa tayo. By the way, amay i-forward mo siya paing nabuwas tala ipaway video man. Ang gamanong tan picture tan araratay wadtan irad kabarangayan niran neglected la dalalilimangan o abandon la. I-forward yung labat at si kami at panamaglay na DWGE 88.1 Radyo Pangasinan Facebook page. Forward yung labat nitan. Awatan na admin tik miraratan ay sa may nagamit la na anin material sa i-forward ipanang ng mimot. Iraratan ya ya concern nyo mo. Tapi paano nanang kini vlogger ya politiko at aksyonan to. Good morning at kina nakabsat Rene Perez Quaresma ya mambabantay waman at Cebu City at Sarayang Kaplusan ay masamit so sit sarundatan at Cebu tan amay litchundatan Brother Rene. Si Lalaine Velasquez itan Japan condolence manaya Lalaine wala man nung kun impose mo kantabay ko at technical side si Jal Franz Kayabyab itilak milalang ula subalag mimpi sa salamat balang sinansakay ya pinablin dumaringal. Salamat lawas ada saratay panagantabayo manalwar tayo Say amigo yo your one and only in the morning just agina apo Ang puta-putang Iran balita. kulelat na nga yung tatay kulelat pa yung anak Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat
San ang putat-putang impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Pag-Chico, let's